Evde radyoya denge gele. شنوندگان چند رادیو دنگ گلده باشکودارین هجا ایرو 8 دار 2025 میل توای جنن تکوشر پیروز به بروکسل ساعت نه لامده 11 امنو چین سریس به پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویا لسلوپیای چالاکی 8 آدار آزادی جنان مفته جواک دموکراتیک امنیتی جکرکرین رادبن و بر به آزادی و دمشن تفگر آجنن آزاد به دروش میل نافچه شرنا سلوپیا میتینگ 8 آداری دارخست تفی هفسروکا DPP چیدم کلوش کن اوچار به هزار آنجن بشتار میتینگ بون هفسروکا دم پارتیا شرناخی تایبت بیلگین 8 آداری لهمو جنن جهان پیروز کرو گود هیوی دیکم اوروش به بنگه ها جیانک آزاد نوروز ویسال آستان و اکتیویستا تیجای فاطمه آبلایجی 8 آداری پیروز کرو لجنان پیروز کرد پشتی هفسروکا گشتی DPP چیدم کلوش کنوچار درک سردیکی و گلک پیام دا چیدم کلوش کنوچار دایکا تایبت فاطمه پاکیزه و سیوی ببیر آنی گود هر روز لکردستان و ترکیه جن تین قتل کرن ام قرکرنا جنان ره روبرونه ام ندیجی وی که به فلسفه جن جیان آزادی لقادانن کس نکاره پیشیا جنم به فلسفه دمشین بگیره هفسروکا DPP بالکشان سر بانگاره برا پویا دیروکی جی و نرخاندن کرد بانگا برز عبدالله جلال لهمو دنیای دنگ ودا ام لبوتانه بانک لهمو جنان دکن ام دخوازن هم پشگیریا بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک بکن آزادی جنان به جواکا دموکراتیک بکانه جبر ویجی ام بانگا جبو آزادی جنانه جی او بانگ انجام تکوشنا 50 سالیا گلی کرده دوی همو جن خودی لبی بانگی در بکوه پشت آخافتنان هنرمند خجی در کسر دکه استران بود تو چالاکین 8 داره ده لباجارن سرحده داخواز آزادی فیزیکی ریبرا پوهات کرن تیجال نافچا ایدره قلپه به دروشمه جن به تکوشین آزادی آشتی برخستن دیگه شاهی لدارخست شاهی لاوایا ده پارتی پیکات به دهان جن بشتار بون هفشار داره ایدره نجلا کوم 8 داره لجنان پیروز کرو بالک شانسر و تیا شورشی پشت آخافتنان کومن اربانه هنرین خواه پیشکش کرن جنان گووند گریدان ببونه 8 داره لنافچا جوله مرگه و رژی شاهی یک پیکات پارلمانتری ده پارتی هفشار دار اکتیویستن تیجایی دایکن آشتی و بسدان جن بشتار بون لسر ناوی تیجایی آخافتن هاتن کرن پارلمانتر گülcan Kaçmaz Sayid و Öznur Bartınji dışayı da akıvin و balkşan sergiringe bangare berapoya آشتی و جواکا دموکراتیک خواستن که herkes بشکریه بده و بانگادیرو که شاهی بستران و گریدانا گوونده بداوی بون ji parêzerên Rêbera Faik Özgür Erolgu ji bo serxistina pêvajoyê divê zemîna demokratîk û yasayî were amade kirin. Heyeta İmraliya Dem Partiyê 27 Sibatê bi Rêbera Porê hevdîtîn kirin. Di hevdîtina vê carê de li gel endama Heyeta İmraliya Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder çar kesên din jî hebûn. Li gel hevserokên giştên Dem Partî, Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan, parêzer Cengiz Çiçek û Faik Özgür Erol ji di heyetê de cih girtin. Ji parêzerên Rêbera Faik Özgür Erol çavderiye xwe bi hevdîtînê û banga aştî û civaka demokratîk ji ajansa Mezopotamyayê re vegotin. Parêzer Özgür Erol pêşî derbarê şert û mercê Rêbera de agahî da û got Birêz Abdullah Öcalan di qadeke sê odeyê de dimîne. Beşek ji bo arazanê yek ji bo xebatê û yadin jî wekê cihê werzîşê bikartîne. Hefteyê
Tên 6 rojan saateke dikare bi hevalên xwe yên girtî re ji bo spor û sohbetê were cem hev. Özgür Erol dest şankir ku ji bo banka dîrokî re ber apo ev demeke dirêje di nava amedekariyek cidî de bû û got Birêz Abdullah Öcalan bi gotina îro rojek dîrokiyê dest bi civînê kir. Ez dikarim vê bêjim me di hin gotinên wî de dem bi dem giraniya şert û mercên wir hîs kir. Piştî ku beşa sereke civînê qediya me bi hev re xwarin xwar dema diyalog bi pêş ketin yek ji endamên heyetê got ma em nikarin demeke li vir bi were bimînin û alîkariyê bikin. Kenî û got tu nikarî şert û mercên vir rakî. Berê jî ji bo îmralê got bo ev der îradeyeke mezin dixwaze. Li gorî min ev nirxandineke bi watê ye. Özgür Erol daxaftina xwe de xuyakirin ku piştî metna bangê hate xwendin rêbera po hevokek lê zêde kir û wiha got. Dema Birêz Abdullah Öcalan nameyê hatî amade kir xwendî dîmen jî hatin kişandin. Xwendina metnê temam kir û piş re hevoka ku di pratikê de danîna çekan û fesihkirina PKK pêwîstî bi naskirina siyaseta demokratîk û alî hukukî heye bi devkî li metnê zêde kir. Birêz Öcalan got divê em vê gotinê texin metnê de lê ji ber dem nemabû metna hatî nivîsandin wek xwema. Parêzer Faik Özgür Erol dest şankir ku fikrek cidî ya guhertin û veguhertinê pêş dikeve. Ji bo wê jî divê zemîna demokratîk û yasayî were amade kirin. Li Strasburga Fransayê nöbeta ji bo rêbera porê azadî li hefteya xwe ya 663 de ye. Vê hefteyê komek ji endamên tevgera jinên Kurda Swîsreyê nöbetê birêve dibin. Koma nû ji Hatice Çalan, Meryem Adanmış û Xezal Taşbek tên. Hatice Çalan derheqê çalakî û banka dîrokiya rêbera po da axivî. Dayîka rojnavan Rizgar Deniz Meryem Adanmış jî qala banka dîrokî a rêbera po kir û wiha got. حیا سرک آزاد نبه حیا هفتی تناوی آزادی اوی چهار سر نبه دوجبیت تکوشینه امبر نادن پیام جنین کردش خو بی هاوی تکوشینه هم تمیج بی هاویه جبرویم چالکی خلو بردوام بکن جبروی باری جنی تمی گرانه امی هر وی چالکی هنیجی بردوام بکن امی دوام لیل لقادا بن امل چالاکیا بن حتی رجع ام سروگی خانه بخدا آزاد ببینن اون قارشی ویجی دولتی با ویجه و حتی سروگی مدیساجی آزاد نبه ملگل مج بنداز در نکوه ام حاضرن ام قادا تجیب بکنش بوی چالاکیاش بوی آشتیش بوی همه تشتیجی ام حاضرن وگ دایک وگ جن لوارگیا پنابران آشید رستم جودی ببونه 8 آدار روژا جنان آ جیهان جن مشیان دمشی ده ماموسته هیلین کار آخفتنه کر کارا دا آخفتنه خود بالکشان سربان خالان 8 آداره تی کشنا گوهرتنه جیانه کنو و پیوانه راز جیان کرنه لسر و بنگه امد بیجن و 8 آداره و به روژا آزادیا فیزیکی ریبرا پو پشت دا خویانی جنان لبرستران انگلری گووند کرده Dagirkeran bombele Sîrin û tişrine barandin. Êrişên Dewleta Tirkiya dagirker yên li ser rojava bên haber dewam dike. Du bi topan bombele bajarê Sîrînê û bejahiya wê barandin. Dagirkeran derdora bendava tişrînê jî vê sibehî bi balafirên şer û çekên giran bombe kirin. Derbarê encama êrişan de tu agahî nehatime destxistin. Qesedê koalîsyona Navnetewê û Rûspiyên Eşîran ji bo çareseriya Sûriyê ya diyaloga Sûrî cîviyan. Fermandarê Giştiya Hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Abdî tevî hevkarên xwe ji fermandarên leşkeriyên Qesedê û fermandariya Giştiya Hêzên Ewlêkariya Hundirîn li Bakur û Şatê Sûriyê bi fermandarê Hêzên Koalîsyona Navnetewê û şandeyeke mezin a Rûspiyên kantonên Reqqa û Tebqayê re cîviyan. Civîn li Reqqayê hat lidarxistin. Di civînê de rewşa Sûriyê bi Giştî û li Bakur û Şatê Sûriyê bi taybetî di qewmin hatin gotûbêjkirin. Her wa beşdaran dest şakirin ku divê çareseriyên aştiyane ji bo pirsgirêkên heyî were dîtin. Di civînê de hinek halên derketin pêş wihane. Krîza Sûriyeyê tenê bi diyaloga Sûrî
çareser dibe û em bi Şamêre li hev dikin ku çareseriya leşkerî li holê tune be. Şandek ji gelên herêmê bi hemû pêkatiyên xwe vê ji bo diyaloga bi Şamêre li ser pêşeroja herêmê û dewleta Sûriyê bêava kirin. Piştî diyalogê û li hevkirina saziyên rêveberiya Xweser bi dewleta Sûriyê re bibin yek. Li demeke nêzik de wê pêkateke çaksaziyên îdarî û aborî ku xizmeta berjewendiyên gelên herêmê dike were dest pê kirin. Em hebûna endamên bermahiyên rejima berê û pêkatiyên Îranê li herêmê me red dikin. Em ê bi boneya meha Ramazanê ji bo girtiyên hikûmxwarî afiyê derxînin. Pevçûnên di navbera komên girêdayî HTŞ û komên herêmî de zêde dibin. Bi roja neşerê di navbera hêzên HTŞ û hêzên herêmên Alewî de şer û pevçûnên dijwar diqewîmin. Li gûr agahiyên hatana bi sedan kes hatine kuştin. Têkildarî vê rewşê her du alî hev tawambar dikin ku komkujî li dijî welatiyan pêkanîn. Desthilatê Şamê diyar dike ku ew bi ser bermahiyên rejima berê de digire. Komên çekdar jî dibêje tevgera wan li dijî desthilata heyî û parastina herêmê xwe ye. Heta niha bi sedan kes di pevçûnan de hatine kuştin gelek mal hatine şewitandin û zirar dîtine. Li ser dezgehên çepemeniyê wêne û dîmenên mezinahiya wêranî û komkujiyan diyar dibe. Her wiha di dîmenên ji herêmên tên parvekirin de bi dehan cenaze li kolanan xuya dike. Heta niha ji tuda xuyaniyek fermî ji her du aliyan ve derbarê bilançoya kuştiyan de nehatiye dayîn. Belê godan jemen û çeyên saat neh pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.